जों कय बছর बुइनि यासिनि इसाराव दंनाय ताबुक बजरा तंखौ खरां तिसादि उलो जरा पाइथांगा के निनि खरां के बखानागला निनि खरां बुइनि खुंजुआ फानो सयगला ओ भिडियो फुल नाइदि आनि चाया तंखेबो कमेन्ट खाइदि नरकनि कुनु किसु ओपिनियन तंखां केबो कमेन्ट खाइदि कमेन्ट खाइनाय दरां नांया बोले कमेन्ट खाइदि So hey guys, I'm Kaushik and welcome back to my another video. Tini ang kok sana ADC ni village committee ni election na tui. Village committee ang ka kaisa local governance body like panchayati raj. Chini India o tinta governance level tong kaisa ang ke central government, second dong ke state government, third dong ke local governance panchayati raj ba village committee. Chini constitution ni 73rd and 74th amendment ni bisingo sujak tong local governance ni ko. Local governance tangai asuk important engke. Example, tabung ni dino ni gana ni ba never ni problem singa ni phanon jora kare. Engke bahai ke dilio achuk nai borok ni problem solve khai nai. Impossible. O bagai local ni problem local no solve khai manai jaga o decentralization khai. Local governance iba committee ni head no governance run khai na ni power diu. Tai bo example khanandi central government state government no rang riang khe ba fund riang central government bo cholimaya omti hai no central government je chini local governance panchayat ba village committee no rang ba fund riang khe chung bo cholimaya do obo just ang example ni kok saga chini ADC ni 587 jaga o village committee ni election ngna ni kok tongmani village committee ni power pai thangka March 2021 no Afro ni simi tabuk jora village committee ni election ngyako 4 বছর লাই থাকা ও 4 বছর চিনি local governance tongkhangke ba village committee ni kebol leader tongkhangke state government eba kwangma scheme tongo je central government directly ongko khayo je chini local governance no bo rang riu do omti kwangma fund phaikamo ba rang rina nangkham borok মানে borok means central government বা state government rang dina nang khamu chini local governance no but obo rang biang thanga 4 বছর governance kori মানে election bo kori fund kori inke o 4 বছর ni rang biang thaga tabu o 4 বছর ni rang no bo demand khaine nangai village committee local governance ni election pai thanga anke suppose rang mangka anke first of all ani mote je education no kisa backup khai ka anke belai kaham nai tangai inke chini ADC area o kabang ma school tongo je bench kaham ke kre school ni tin rok bo kaham ke tabuk mane wate ni season no wate kalayo so kabang ma problem tongo first of all education no kisa backup ba education no kisa growth rikhe belai no chanai second dong ke chini ADC area ni kabang ma village o ang nugu je water crisis tongo kabang ma hill area o water crisis tongo tai kaisa village o tabuk ang nung mani je water pump ba water supply kaisa simi tongo kaisa village o so obo kaisa village ni every goli o kaisa goli o water supply ba water ni connection tongkhang ke belai no chanai third tong ke connectivity chini ADC ni kabang ma jaga o connectivity belai no hamia tabuk phano so road ni connectivity tongkhang ke je growth ba chini je development obo kaham ke nang nai so road bo belai no important tinta point no tui ang kok saka je education water and connectivity obo tinta samung khai ka anke belai no chana hini kha khayo chini je local governance village committee ni je election delay ang mani state government tamsa saidaman naidi covid-19 logistic issue law and order ni concern na tui borok je election delay khai ka hini borok obo report riu omo simia borok tai bo reason likha je more than 21000 blue population Mizoram ni hoite Tripura o migrate ang khai nei borok obo reason likha Bangladesh ni phai Tripura o migrate ang manile borok kunu phano kok saya iba Bangladesh ni phai Tripura ni ADC area o chini ADC area o jaga paiman ni bo borok kunu phano saya chini India ni kaisa state Mizoram ke chini Ghana ni state no Mizoram ni je Bru community ni migrate ang khai ne borok reason ni kha Bru community ingel chini Tripura sa ni no kaisa group chini Tripura sa no borok bo so borok Mizoram ni hoite Mizoram to India ni kaisa state no bole Mizoram ni hoite Tripura o hab khai ne borok reason ni kha baire India ni baire Bangladesh ni phaiman ni ke borok kun phano saya do strange
ককরিয়ম wait omoshimiya borok taibo reason likha je chini local governance ni bufura power pai thanga 2021 no power pai thanga so 2022 ba 2022 november ro unko election ngani kok tongmani high court tam saka saidaman high court sao je 2023 ni february ma so assembly election tongo obagoi postpone khaina nang nahi ne so na di 2021 chini paita power paita ga 21 bo thangka 22 bo thangka 2023 ni assembly election ni bagoi bo postpone khai rika to 3 বছর লাই thanga tabu obo step to step year to year delay mani bagoi bubagra kaisa petition khai ka supreme court and now 2025 ni 25th august supreme court order rikha je বা নোটিস রিখা যে 4 উইক নি বিসিঙ্গ মানে 4 সপ্তাহ নি বিসিঙ্গ ইলেকশন খাই দিহিনে অর্ডার রিখা সাবন অর্ডার রেখা স্টেট ইলেকশন কমিশন ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা হাইকোর্ট যত নোটিস রেখা যে 4 সপ্তাহ নি বিসিঙ্গ ইলেকশন খাই দিনে 4 সপ্তাহ মিন্স 25 আগস্ট নোটিস রেখা মানে নেক্সট মাস নি 24 তারিখ নি সকাঙ্গ ইলেকশন মা খাইনাই খায়া আংকে সুপ্রিম কোর্ট legal action khai phano mano obodo in future ta mongnai ek mas ni pore simon nai obodo 24 september ni sekang election ngyang khe supreme court maybe action khainai onko state government ni upor ba ke tripura high court ni upor ba ke onko state election commission ni upor khai phano mano obo ta mongnai obo nai ulo tabuk ani personal opinion je chini nai di do kaisa problem khangge chang nashing tongu mane khorang ti saya tabuk bo jora tongku khorang ti sadi kaisa problem simi ani ni nogo tam problem tong ti ni problem electric problem ba financial problem joto problem no ti kok ti sana nangai ulo jora pai thanga angke khorang ti sai lap tong galak apuro tam ningke borok haino high power phaika angke chini kok khana galak তো tabuk je election ni obonotui kok sana nangnai illegal migrant notui kok sana nangnai joto problem na tui no kok sana nangnai chungno day by day borok dominate khai tongo economy go borok already dominate khai ka economy go nai di chini ke bokore je economic ko borok ni high develop kri joto kaham khe income khainai business khainai ba joto kotoma position no khe bong borok mangse tai oro tamong chini tripura sani bisingo bo koyekjon borok tongo kisa rang ni bagai kisa position ni bagai borok ba miliui borok ni kisa misa rang chawi je kaham khe ko bini life choli tongo bo once ya bini life simi once bo thang tongkha so borok kabangma borok tong umtui wansu ya chini angni nijeni bagai wansu kheto ungala bule chini dofani bagai wansu na nangnai chini joto jati ni bagai wansu na nangnai chini joto adc area development bahai ke khainai obo ni kok no tui wansu na nangnai nijeni bagai wansu ka angke ulo nini problem kalai ka angke bui nono nai phano nai gala so guys tabuk koita kakha saidaman ang duty ni phai video script si joto no details age no sujak tongo but hai pano kisamisa nai tabuk video sanam tongo horn ni data kana nai ka 126 ka kanor nugui da mangka simon lia data kana nai ka tabuk achugi video sanam tongo tamning ke ang ani tripura sani bagoi belai no wansugo chini dofani bagoi belai no wansugo chini tripura o kabangma political representative o chini tripura satong khangke belai no chanai tai education health and connectivity chini adc ni kabangma area o jaga o bising o thangai develop khai khangke chini borok tai bo growth ngai so village committee election pai khangke je village committee ni leader ngai jaga ni 587 ni jaga 587 jaga election ngai bole 587 je leader obo kebo video nai tong khangke borok nobo ang sao je nini jaga o je joto problem no development khaina ni try khaidi ba norok je leader no choose khainai kaham ke once we choose khaidi asuk semino tini video wa kuno chaya tong khang ke bo ano sadi tai comment khaidi
video nai comment khai ka angke ang mane once ang joto ni comment no reply khayo so ani kunu kisu chaya tong khe ba no tin je kunu opinion tong khang khe bo comment khai di comment khai ka angke ang bo reply rio ani chaya tong khe bo norok sa khang ke I feel happy that I can correct my mistake so malai nai norok by next video ham bye